Dan jadi, dadah. Wah, abang lagi bikin ketupat nih buat persiapan lebaran ya. Emang, oh kenapa adek? Adek mau bikin ketupat juga? Emang bisa? Kereta. Jalan kereta. Kenapa jalan kereta? Mana tadi hasil tupatnya yang udah jadi adek bikin mana? Hah? Mana mukanya? Dah. Oh, ternyata dia lagi bikin ketupat. Kamu nyari apa? Kita cuci beras aja yuk. Dua, tiga, empat, lima. Jadi semuanya ada berapa? Ada 18. Lagi dibikin lagi sama kakak Mami. Udah nih taruh lagi dijemur, direndam lagi. No. Wah, teman-teman, udah diisi penuh nih sama ayam. Kalau tinggal dirapihin doang deh. Satu lagi deh. Terima kasih teman-teman udah nonton video aku sampai habis. Jangan lupa subscribe. Dadah.